kari abantu. Sky TV irakari y'abantu twakutangira program y'ishengero umukasheshekerizo rwa mukaga ebero byaba 29 ibyo kwezi no kwa mukaga umwaka gwe 2024 ndi Boaz omwanjuzi wa program abakasheshekerizo ba kandi studios nyine abakuru abakiraha nyine Moses Nwagaba na lawyer na pleader na ekoresa umutawunomo akagera ngo hagera President Museveni ahabwe inshonga 3 cyo kubanza President Museveni aresero businyo mu Uganda icya kabiri President Museveni akaheza Nwagaba umurumo abandi bona tinaraga umuhiri icya gashatu bona akashomeraho Mbara High School ebyo nibikizana aha byasigara n'uruwari nyino mwami Tonawe John narago mu NRM naraga busongoro muri Kasese and last week twatamwine akagire kushwera mukashwera successful kurungi muno muzeyi John zerera kurugabukango mu ndinzi umwana witwa mukazi owe nakafayo mutabano wa late captain akafayo kuruga byembogo so twatwirente ente zitu tukejugisa ente zitu kumene ibiri bakazikunda bakasima so munende nyingi tumukutina numushorora mwezi mashorora mu mustwara abantu bazisima nshorora mwezi takugayisa miso noro muntu kubona ujya kutwara sozare interior niwe no yekwata mutuma mabakati ya senafu yes abuko baro hente yukwica handa bakagira ngo ubu yargaye so mukoro kagenda kurungi kunka no twarigireyo twa eruguri ya Nyanza akakera twaja kochi abamwana wanje mugume Wilson Kasonga akatweta bitwena ngo kutabeti genzere for evening tea so that's how my weekend ended. Oh, good to see you again. Moses twakwakira nyina nakira tubatangira bakutureba mustege mato umuramwa n'ugwanyu tugwitu ebuzima Johnny as a good debater ukareba debate ya America agati ya Donald Trump na Joe Biden highs na lows on either side. In my view of first debate historically kabambi for an incumbent Biden performing at dismal really very badly kandi ninjira ngo tiso kutaha old age konka no so tanat so kuba in ailing health conditions. I think I heard muka cold because ira karakara we are cold ni mbozi zetu za Afrika konka nyoni ntekereza ngo hene cyo because hina yashire warora ngo ameiso gasanga gagenda yagumana agira ati na Trump kana yamutangara muno yajya kugamba ekirungi cy'abazungu halo ebintu batakusekeramo because kuri abera mu Africa I would imagine a debate ya Nwagaba na Museveni Museveni akasa ko ya blinkinga for more than 10 seconds yabura kukosha imino yabura kublinkinga for like 10 seconds akaja gambe kigambo kikasanke kya mweba I don't know what Nwagaba would say there. Mbana mwetira ambulance. Nalichagula ambulance ni mlachi. Na ngumu sa respect. Na yabira na mwetira ambulance. So konka Donald Trump akagoma na and we were very close to each other. We were very close to each other. No we are ebigambo byangire ko for some seconds. Donald Trump didn't make a point out of it. Tene cyarakoze tene cyagambe konka akahinduka ya murora yamutangara ya gukanora first impression nasa ko asasi akobuntu kakije yes na ba CNN ababeno ba organize ingire debate the moderators bakabuza yes bakabuza ha miaka yabo because Biden ncinana na gumwe uri ni sanzu na munanda mbona bari umbugurisi and they answered in a joking way but the major three issues is to have tekerezi twena
issue ya immigration terarigire kurungi from both sides. Issue nanka tukantekereza ngo najya kuba hardcore muno Trump ahakubuza nala kuta Biden hakisika umbukwatreine na the ortaro rwa Hamas akabuzaho, but it was not as expected. So really there is a next debate yo kwa mwenda. I think maybe that one so many issues will come out. And I have seen mboine basini ya Democrats benji nubarigayo nubagira ngo basokusera turete governor wa California. Hello ba governors babiri and some other key people abakugira ngo maybe babarete ngo kubana yes no bwarasinga na soboro butakora state functions really for the next 4 years kandi no kubana ucorora no muntu nasokugira imyaka 9 ari kiria true kandi onda nasokuba ari ndwaza myaka nsanzu ari mutseki akuba hano wizwera alo mugurisi mbo mweta butanuziri akali umurutaro rwa mini nkajayo diada yakuziko mukazura neighbor wa mzee Isavi narimo mbaba kasalo but the man is so strong akartaringa warrant officer he is so strong numurengo nanchira no kubana kushekinga ngaro you can't imagine he's 90 plus and the man is 90 plus. So kurijira buli omwe amagufaje no DNA ninjira ngo nyowe nanyo mukororo kwanje real Biden bakusirire yondere ondo muntu atombiro bo real new candidate or face. Yes ma'am, a man of course now it is more unlikely agokubo already undecided voters abasigireho nabo bache first of all around 9 or 10%. So 10%. So it is more unlikely konka nabo ngira ngo kutunga president wo mutse cyatyo najya kutembe nyonya akagwa najya koraki ubwo ni hari tutwine muzei way to the cock of West Nile, the cock general the cock nyonga aruwa kagumara ngagumayo birabure nandagaraka kwese a cock yes ajumano West ni tumwenda kandi tusaba abantu bokuba muhano opposite akarta harweire atamarwaro but you saw how strong he was akatero mpiro mjero kumwekana na buri he was even younger gamutera mwenu in na more he was younger oka comment emwe nanjye na comment hano tukatugambaho habya South Africa na coalition government omukago gwembuzi nengo omukago numusobora kuguma munzu emwe kunkisawe kuka embuzi neso kubamboga. So endagane zibagambire they didn't disclose them to media so much hatu no hura 6 positions is a ANC here abadiye ngo bazangire nibenda munana ministries nibenda particular ministries trade and industry manyawe. So norango ebintu bya coalition bino president Museveni cyakubiye hara uwe naho wayenzere taro discussion yona but na honestly speaking a party za South Africa zini eziria ideology to kwata DA itkoranga party y'abazungu pure capitalists okayigita na ANC itkumanka socialist communist for black people really they don't get along well noga septuagenarian mundaine myaka nshanju komare nshanju na mwenye octogenarian owari nshanju na mwenda chenana kukari chenana na mwenda right nobo bese miraba president wa nobo bari presumptive nominees ba major parties a generation y'abantu bakuru bagita gerontology the study of all the people. So what do they offer and what can we draw as lessons in Kitwenga Uganda? Atano reba tuina karuru America hariyo presidential election without presidential candidates tuina karuka kwa president tutine besimira kwa president so atano reba oria Biden ebimwa bugamba real problem is either health or something else mungano rengu mshaya gereki ya Europe na haba nabana rugamzindara habatoro atokurenka aho muri yango tuguriya na haba nora yatoranka yatamburusho tayininka gasprinjo mu maguru ekandi neki na haba hakezo mu freezing abura ubwongo bugenda abura na imera freezing akamara kutorukare prime minister wa Bungereza
na kam chancellor wa Germany ya tura nkoku ni juro wa baza yo bamtarura na haba wakoze ubwongo bugenda so tugwaja ngo presidential candidate no vote serious kandi Trump akabira kintu ubwongo bukora kinamani Trump tarikiriya is not presidential material is not American enough kuba president. Think whether that statement is by Rugamba citizenship or presidential and was yaba America. Trump nchenda benka president wa Somalia za Congo nzuzu kwenda mukaba yayi konka America ebi Trump arukora wale emushangi bakumutaho iki nuko akuruzuninga ibintu yuko ari kubireba nuko afutwaza sinute diplomatic ari yasindika Queen umugenzi Queen akamuzumu ndako yamwo aba papa ya taino respect for anybody taine ki akakora papa ingaro akakora kubi papa yamwesukuza akakora kubi Trump kare ndumugiga ngakakora kubi so ndebongu America inobuzibwe shaheji abo kuba nakaruru ko kwa president kuko mbesi imbere tina kubasa emyaka ene rukurata so according to me tubine presidential candidate mo bakabara bembeze I don't know that so atu waje hatu comparing na kuno in elections ngoshate itona twaje elections ito nate ko gumanaisha mukireba mpaka birinka Biden mpaka rengera Biden mpaka tunaza gumanagera na habwo ko according to him abantu nabamukunda nyoka kwa ruzuru zanje abachwa kwemerera nyoni muhakaru namusyo bururu bwanje bona ubundi tirabu muhire nga namusya bona kandi yagaruka ndrekere ku muhaka katano konka nyeri zose zikumuhera tizo zabandi akwezanje ziri specific and unique to me akapo bwara disi bwo shabandi bona kava Hansan no wachenga no obi mbushwana bona ko baro vururu bona kwa mtsana chomanyisa ngo katandika kumutera takabukwe ngo vururu na tende yazego akataka bukwe sekiyadire usakata obi tende yazego ita moment tende yazego okar deputy spokesperson wapate kandi yaveni participating mukaru so okabo research member wa UPC konko kamsele at problem yaba bana bagambe bitu batakumanyaza babaza because history rero ndoga banagera if I remember him well Museveni amuteri yarakosha 2001 tora muhiri nyuma kaza kuteka 96 96 na president Museveni enkumiro na gwetu wamo enkumiro na gwetu na hana habesiji enkumiro na mkaga na gwetu wamo then wizo enkumiro na mkaga kamwe yani yabiye campaign nyana na barsi kaboyo enkumiro na mkaga I was even a campaign and na task force ya Fred Message so Jerome Museveni tumtoyire ya Fred Message kandi ya task force ya Western Wing ya Fred Message nomugenzi mayumba oweshitira president tumira bururu n'undi mukaga ate ebere nomugenyi bokusingura nkaburya ebere yo muimere kororo naka bakanyeto omugenyi bokusingura akugambiriye ya uzara imende bero ko taramhendi ya nari yaye ekumi na gumwe nyuka ndi wa movement mpaka 12 na mwenda nwe nazo mu UPC nariga mu 12 11 kamara mu myaka 2 hatogora kumanya munonga wena nagabe byacende na bukaga nyuka ndi wa movement mpaka 2009 2010 wena ba deputy spokesperson 2011 wetwa disaburinga no yaro tununka rugamo no mugeza 2011 wachetegereza bakaho January nkaheruzo raro tunu zeno Museveni bona wida kumuhabo akamerza 96 2006 2016 2021 2016 kandi RDC kakamuhereza 2021 kamuhira abako ndo kwesimba yesimba we narimo ibigwa bari bari mmenye so banzuri ndo tukwetinga kubashu so you don't have an obligation kujya kubashu now ubwo witu wina teko kujyachi gumarayija kukanyira abagamba reason zanjye aboheze kunjya ati we twiga nutubuza nuza TV za radio janguki ngo president ngo akuzire biki nkonkiyo no muhaka ruru nkati tono ndatigesta twebuza utshubiri amnya reason zanjye zinkwera president Museveni akaru zir personal cherera mukaga kamuhanka OB wachenga enkubi na mukaga
enkumi na mukaga namuhereza ka employee nkabande nkabanye ndia ahadeski ya arska boyoje state house ya UC wejo buze batumosho aba MP abo bari UC unyeremeze kuba dressing those days that was 2006 kuri umukozi wa government ashikora yaba nkwasireje nkani mukwata kubi nyentu ngako kunkwata je nkwata kunkwata kubi I don't care nchereba so kuma nagumo kari wa UPC kan sigo wanje nza ko wabandi ikumi na mukaga kandi RDC nya kandi wankam tinda kutireka rukonga ikumi na mukaga nkam campaign ninja chobari nto twasinyi chobari ikasinga Uganda yona president akebururu emtwaro ikumi na mushanju na kakaga pakata kabuya gam district stage akacherana na Teresum kwebaza na Teresum kwebaza akakutera birije hiwe now enkumi ibiri tartari ni wakati ramkambasada tabarika she came to me and we talked no chireba enkumi ibiri eje okakahwira baranagumu ngumbe na nkumuru bwa DC nazo mukwisimba kuno bansinga naje tashi niweza we bansinga ni mbone minga president Museveni basingira inyuwe naje na mukampenya namuhereza na karuru nachebera nabanda ba NRM so ato John we gata kuncenga kwa John turi kwende nogera ngo debate nko mu Uganda hiniche kubasa kuhinduraho ngo abantu bagire ngogu aine better statecraft aine namanya public policy do those things matter mu Uganda ubirana bujya koka no biba bikuru aho koba ebintu bya populism bijya kutarabanuza amahanga gamwe na gafaruko gatwaririmo umuntu yagiye asemiri kujya kwebembera no manyisha kujya kwebembera debate neba nka interview ntujya kurenga okwa qualification ya MPS nyumbani ntujya kurenga tujya kuka harivuye kugira ngo hati ntwenda moderator wa showen tukwenda korora ha ecyashomere cyunka ngo ashomere mass communication ngo yatse nafa so naitwe ka Uganda senior 6 omuntu agiye nabantu bamukunda yes konka na leta ki so debate really nungi Uganda hano ndito twagera president Museveni nangwa ka debate akajayo he not that he performed well, he performed exceedingly well. Debate yona kandi tubaramu favoring ya debate that was the most important thing kano favoring goto nabantu babe baruko first of all abinje bakabata ko amini babiro bombe bakabata kumwenda ikuvuga mukabanza mwawoninga ebyo kuwoninga ibintu byawe bakata lo official communication harabo but president no me on debate jo number 1 was that akaha opening statement yafundishire ibintu bibona nora kaida na kafairu kitara openingire akakareka to mukwafu akakareka number 2 yaje munagamba Uganda number 2 arahanga ko akore ibintu bye abakujo mu debate for purpose for criticism Dr. Besigye n'abantu babandi abali mu studio hano basamwa bagambi yagariwe atakagarikiremu mbabazi yagira ate atse atukano Besigye atagaruka gambita kumanya I was the Attorney General of Uganda. I represented Uganda in the International Court of Justice. The issues were these, not these. Ntuka Besigye bebe atarika kuleta bintu bya Kongo nacho answer kamwe bombabazi Museveni akata kana Museveni tarajikomente ngiro answer a very humbling answer came from amama mbabazi kandi wabera na wali compete so debate ni nungi no capacity y'omuntu habokuba na one of the people here yabeire ali on participant not a competitor akali the late General Beno Nibera but he had the best manifesto ebi bya PDM bitugamba hati sabukaunde modo wakajigambira ukara 2015 2016 so ni bintu birungi muno kugamba foreign policy kugamba fiscal policy kugamba ebyo no bikora kunke ebyo nabyo no bikora omuyehanga erikwetegereze bwagambaho kandi nubo abakwitegereza no kujya kutira karundi in Uganda here it doesn't make a lot of sense ebyo ryo no bigambira abantu abali mu cyaro balinzire ngwire bebe mbata za abantu
uyu n'umugambira foreign policy bari kashari ukuba basitamire bari rubindi nombe ni basitamire bari mukava bari muyenze bari zire ngo bureira bibo bumi bwa abantu atugu ande yagongo tuvote bari yo kubalizire kwibe koko za abantu bari guseta banywa bwaraji bahamba abantu so abu no kubagambira tubakubitegereza but principle esimiri kuba ngo ntakamanyire ngo nojya kuba mu bemezi wanje ngambira what do you have. Thank you John wagambo tyungu ibyo kwa no gamba takuvura witoro binifu ngo terire mbumbanda ngo aterere mbumuko nuwaga results assessors shohwire turi abantu 4,5 n'imdoro cyenda nabakugwamo turi nabana bato bingi abana bari yansi 17 bakora 50%, that is around million nkabiri abantu mbitaga kureberwa they are dependents konka president anagera ngo turi middle income status nebasa ubutamanyisa ngo umuntu ayinesende konga ati star middle class ero kubasa kutuyamba ibintu bibiri kwa trickle down no kugira multiplier effect so age middle income status no basa kugira bo metoro y'abantu gyo really we have moved. How did you understand the president? First of all, a census ndawutingera results ibintu srangu tushima kwa nturenga ko kaki utekatekere ngo ebe bitwarebera bakubara bakugeza ko kubara abantu bitarabirege bitwabentu irebera na misho bigize le bearing results zibaturetire tishire jabo kugira ngo zeinemu enshonga ryo tubaragitebekanise. However, twakuba turi commune kandi namushanjo bakatujya kuturiyana ni 5 for planning purposes tikwererekeza abo kwitwa abashomero kubara hamwe bakweta era margin of error kandi iyo era kandi mwene wa era yazo million nebiri impango konka at least nako neza ko half a million but results zabo nimbasima abo kugira ngo yare nico naco bakikozira bagirizeho bakikora abikwate na middle income status hato nore obuzibu obutwine hato mu Uganda umuntu na settinga ekigezo abantu we yashitama kibuzibwa ayekebera ekigezo akika aya na unsinga results agarika ko rubugenyi bwo kusinga wache gigarike muturebe umuntu nakora cyo naterekana se kigezo abantu wakitamira kibuzibwa akeza ku kibuzibwa yekebera acecebera ka agarika teka y'imizinda leta abagambara abantu yana unsinga timpicire kandi bisingira higuru agarika terekana so buginyi abuginyi abantu ya speech tumweta a monologue umuntu urugamba wenka in those circumstances ntabantu tumweta a monologue ngo kintu na kigamba ho wenka tayine chakanse hazana yeso so yija yatugera ati Uganda turiyo middle income status no hakwenda kumuhakarasa statistics no wazini statistics no wazini bwino no wajini bakuza kureta baza kureta je tubaze berete nshomemo aho wajya mukiza kumanyisa ceki cikihe mu abantu batacura tamwiki bayitegereza embera Uganda tumbiye ndanze akamurifinga reza sitakashubire batukireba ba briefing yaza sitakashubire baza kushoba budget bajure katakashubire Mr. Finance ati aha dukora kubeta atekere kabantu kikuza kutukorera ka movement gambeke so no budget yo mwako exactandaka akagikiza na speaker na chief justice hatugwe nemba mweta umuruvungu mbamba mweta a monologue government tugomaga calm dialogue ora calm dialogue hagamba wenka chief justice na speaker kandi atogo tumuntu umubona baryo muruhe hata batuza kushoba bashobe byakwenda ngo agiye cy'umuturire hata kija tujya ngwe n'umutureba turyo middle income status hata nyunga ko wito mcyaro middle income status characteristics z'abantu baryo middle income status nziyo abana norebera ari kugira ngo abantu batira hortambi norebe imiturire yabo iyo bakorara ureba uko bakuryo ureba uko bakuraguza ureba abana babo bazumashomero kandi bazumashomero bazamashomero ki
okay kuko bashoma kandi kuko bashoma ugaruko reba utilities eba kwetenga bwo kubaho nkamizi uriba mizi gawo iyo abantu oyinecerana ni tana riganira banywa mizi gaki gize ba with middle income status bagita hayize basha middle income status bagita humize ba middle income status uko bagiruho nogo kunywa geta akaza amashayasa batabasa amashayasa aga hydro nabasasura wacetegereza umwana we nazo mwishomero kandi ishomero akiza yatunga ubwegese kandi akirgayo hati afuna umurimo abako ne byashomere ijana knowledge and skills knowledge yonka ayijana knowledge na n'ubukugu ubuyija nabwo hati atunga ki atunga umurimo middle income status mbarra oyine factory zingahi harheje ya bajya ngune kora soda wacetegereza iwere imotoka rera byaha nke micungwa nani rera bihenda nansi ngo batora factory ya soda waza kutunyukira uragira ibiri aha hati waba abadoreba batakumasika itivayeri eryo muri mbarraste okurgaha inyuma kacyaro ruguto ya high street imotoka z'abantu zishikira kuraba ubundi zaraba mechanic streets dibi John kwara afunu muzinda tingwa nteganse hati kwara afunu muzinda ndatugambire wacega hari yambajya ngo factory ngune kora soda ebizumararebe hana harabaho imotoka yona akacenda rempango urukorana na rori ararebere nerabahayo korena nansi nari mcungwa nari namba papari nguru baza kunyuka nguru batoretera ibyo kunywa urabarebere so middle income status uriya yanagigambira ba akaba ari ambije ndesano bagizwanziyo mizi basibo mnanga basindika muka body oxide basindika mutupa bafundikira batuguzaho mnanga esano nergaha foma rero kuri esano niyirkwije ejo mufitiya bateko mizi so hati kwa kwinja atugamba industrialization industries ziri tuyina makora gafungura 15 nkahiye muri mbarara tunyundi muri mbarara comparative kujema giti kuchira kuzaye birebi tuyina industrial parks abo kwa kugogo kubaza kuzoba kata imbande business za ko tinki za kampani hati nyenda muri mbarara factory ziri nukire so ezakubana agamba nabiye nyene cyo kureba ashitama agamba konga nuga bantu abafeya wagira ngo iwe factory nogero ndirambara kandi we president ariyo wa Uganda yona tuyina industrial park ya namamve tuyina industrial park so mu myanya giyona kabaruri footport bari mbatandika all these are places the processing kuri yo wa izita na munkekera namamve you see mu Uganda mbara yo muri Uganda ntwenda economy eri kusindika reverberations hatu noreba waza nkahero katera poro iki cyome kikwasere ahigura nkabara korena nkabaraza kwatayigura ejo poro wagitera sometimes no hura sound yagenda nkomuntu itwe aba physics ezo zeta reverberations of sound so kokutereza factory wagita namamve yabere meaningful tite kamugute tugiribi ne tugura huki yakuba meaningful ne cyo kutugura mbatugura huki tu bakatwari intoke bangu bagiteka nkai obushenyi professor Maranga ya Maranga ni sente zibagitirimo yuko ntakore motoka zibitokeze heta bushenyi kantakore bezisingiro urebere motoka nergi singiro iyo korera toke nkuyakabye bikona yahita ni bato gwa bushenyi zone sikurgi singiro zubaza kampana ne tahasere wayitegereza so ati nyono ma umuntu arasa kubuza bari gonye tugato basa kumbuza middle income status termi tiyanga ryone ukireba nibasa kuzambowazi haze mujoni haze munkentu iga nabandi bakutukira kwa bebeyi koka wagambira abantu becyaro ukatweza generalization to your middle income status oine average age kandi ga average age oine abana kimwe cya kabiri cya population yawe bakuze ngo bine myaka 15 no garanze nabana miliyoni 2 plus icyo cyo manyisaki umuntu mukura independence bangaye umuntu mukuru aine independence bangaye because kimwe cya kabiri kiriye cyashyize 18 no bagize iki so buryo mwa independent hatka na tu 18 na independent koka wagabira level ya households bari basigaye kato bagabira household tuzeka average ya batanu ukireba za star miliyoni 2 nko tuzeta 2 tuteka average ya household buri household abantu batanu are miliyoni 2 households miliyoni 4
hati miliyoni n'abari 17 bagabo mu miliyoni ukireba urebe dependence per household. Thank you. Hati we yanga eritine industrial sector eri meaningful age bajeselist turu industries emirimo turu abana bashoma bafutunga mirimo urukutunga akarimo n'urukumanya nanka akatirisimu hasigara taru kugira ngo umuntu ahereze manyanka y'ingwa ryo rakora samwe ibu bantu bamanyuze kubatuganda hat ejembera washtama TV ukatugira ngo Uganda yo middle income status nkajyanto yo nugamba wenka uzo no jango ntuga no mwinazi John yo imona nuno tubehera nuga batayitegereze president ngo president abena ndatu mwitegereze. Maybe you had him right. Ntwiga akagambira ngo science konka science ye erimwe buza bingi erimwe nasoko asomere science atarasomere logic science eteine logic ne kwenda no sobora he was also speaking to himself here okuba abantu bari kwa heru no but ya haru ya kwatu kwa bushenyi ya barka mwebuze munakubuza barinda kukaba haru byarema okuba middle income status Mozambique sachi Mozambique tubaliyo no bamanyisa ahambera yo muture yo muntu sijui amasomero gargata middle income status any definition ezo zaliyo nasobora parameters zo muntu kuba kunungi kandi umuntu no kuba kubihanga ryo middle income status mwana harimo ihanga tarumba umuntu world class count andoko ekibuzo kitu jona TV ya screen kigera ukora kwe byentazi niko ndiyo nyiza kwendwere muture y'abantu no sobora kujya population y'abantu abali homeless mu America n'ingana na Uganda ko America na bingi abantu abateine ho kutura bateine kiba abanakurunkupe they are over 40 million in a population of 330 something million. So no so kugira ngo America tell world class because it has so many homeless people. No, world class negendo mu meiso kandi eso mu kugenda mu meiso ready kugenda naba bari ready kugenda nayo abatari ready bajya kuguma umuriye because alone setine manako. Now middle income status ni nebarirwa aha goods and services obugeiga obumwatasho mwakogu bei yabo kujigabera obwingi bwa abantu on average nijemanyisa ngo kwato obugeiga bwihanga ryo bwatasha ogabera umuhendo gwa abantu nyenda kwita ha census later so kuba maintaining emyaka 3 n'obuli lower middle income status $10 na nkaga I think if I'm not mistaken around million kisha $10 no bara miliyoni abo kuba ati $10 rwonka ni miliyoni 3 n'umtwaro nsanzwe so kuba yongera mu kindi 10 no miliyoni so omuntu wakutasha abanya Uganda on average mu mwaka miliyoni 4 omuntu zabo omumbuzi zabo ombitoke byabo nabazi tukagira abazi turucya bata middle income status kugira ngo boratasha miliyoni 4 ukaturucya muna eje kibaro tukirumu at the end of 365 days abantu abakutasha miliyoni 4 nenga njanje manisa ngolo mostogo n'umutwaro gumwe n'inkumibiro per day niye metwaro ngasatu na mukaga ukwezi abantu abakutasha emetwaro 3 na mukaga mu Uganda mazima ko on average balumu answering we balumu asatu na mukaga izo nzida zita ahacyaro cyogu halo watakutunga na kiringeje umwaka gubona 10 takachiroraga ko ngaro ntwiga wakutasha miliyoni 40 so average nichemanisa ngono bajya kwata bintwiga 5 na bali 10 bakwate bintwiga 5 bakutasha miliyoni 8 zabo ziba zaba miliyoni 2 bazigabire bari kuba batunga ejo average full stop ebyasigara ni byawe kandi middle income status tegenderire kuyaba muntu wa bukiro kandi yo nini mugaso yote imite kuyamba these are economic indicators ezikuyambiswa abizikuyambiswa abaplanning ihanga na abapatana abakudiringa ihanga kumanya tudiringa ihanga levochi atu president Museveni w'abantu bahira karuru
abwencha shime kushemererwa ahabwa indicators ezitine kakwate n'umuntu wa ma indicators zine akakwata abako bakakwata akazikwiza zikageraho nukugira ngo abantu abayigira ahabdora rukaga dora rusanzo bakajya hari 10 n'abanyayuganda so konka tukikumanyisa ngo ihanga buri radio middle income status nguri therefore nguri kuzire muno ngo abantu barubona bari kurungi Tanzania hano ekajamukara Kenya ekajamukara abantu bayi bari kurungi muno liansa izo Tanzania abantu bito balani sigiro nobalisizana bine naba banako akole ubara nakubi kutukera so no issue yanje ringu kujya kuka ahakebare echo mwakika humuta this is where I have also my reservations ikibare echo abukube cyo baro number 1 no kikaho kukozesa GDP obakosa na population kata hano kwenda kusinzira so nyowe number 1 ubosi mukiza ebyakozere byona abukozere uwe nkawe otyo uwe amazima garugo nawo nakimanya ngo figures gwiri inoze okawe ngo kwagire ku briefinga president John Obareshe zugwire Dr. Mukiza omuntu wa PhD chief statistician aba ubosi no basa tawajyango byakozere bigwire akasabe 210 babe muha less than 60% was covered ya saba 5 yibwa kubuzi kubo sabe 210 okakavaringa less than 60% bitano bakavaringa 40 then president ni wakusinga to intelligence abachi yono jangu ma president abasida bakabaha budget mpango ebawe batasoko maru 350 billion kuruba kwa sire mitwali 10 bakajiha ba LCs bakagera ngo omukire cyumwe twenda mutwe namba today public holiday today abantu bataturuka horo bakubariro cyama rero siwona ngo bajye kutwa fugaze koreke reka Mukiza ukwa mwenda tumurinziri atuhe buri cyaro hari abantu benga tugari cyaba acyaro tubaramanga it is as simple as that wenda tugambera tukari fugaze nzizi ebyaro nimetwaro musanzu ni 12 plus buri cyaro harimo abantu bati nyundo wanje nyakakindo babari one by one figures wiwe leta abantu 10 anywhere obabuza ababazi you will find 3 or 4 every 10 people you meet 3 were not counted atu figures agaze John ntwenda kumana mukacho nkako buze chimude chike you know hajira NRM no hajira president Museveni what does it mean twayemera twaza kubara kwandika abantu ba NRM tucerega yo namba ukajyango Richard Todongo figures ziyagiye nazo ezo neze zizi reflecting ekishane kiri hagura undi cyo buhagizi ba NRM na membership Mukiza twamuhereza billions 300 ezo kubasa kurebera district 10 umwaka gwona ngo akore census agaragara na figures zo kudautinga icyo ncyanjye manyisa cya government kakubuzi atwanyuze cyana figures ayinari mukandeze ezo fuire muno kandi hati batugizire ngo 50.5% nabana balansi imyaka 17 nicho manyisa ngo 1.5 no hana ne 2 almost ana ne 2 katubara amina 2 eza abantu bakuru hari 2 Todongo agatujira ngo 18 ndazita tukwegize kongo icyo ngo hari 2 ezo halumunka miliyo ezabaziru ezo ezabantu bakuru halumunka miliyoni emwe etakusubscribinga to parties amahe polisi babatine pate hasigara amanya 2 halo emwe okuba ababaziru nababe bali aheru babaziru halo abana bito bali mu mahanga ga heru halo abana bito bankuba cyeyo egemo na yugo nogihaho hasigara 2 Todongo katugera ata miliyoni 20 z'abanyayuganda bagize 18 miliyoni 18 nzito konko buri karuru tutunga 60% atunora ngo ibintu biso 18.5 now nyowe finally my issue is Uganda eye kura ha 3.3 inyondi at World Bank statistics World Bank oko ine fact fail kandi yo ebyayo no babiri mwarekire accurate than ebito ebyo byabita gukora pati yes kubobo ine population ekora 3.3% okagera population milioni 3.9 2012 asatu 9.6 hati wabara buri mwaka na yongeraho 3.3 wait jabare charge rumwe yimo mukija kugamba ngo ahangu twaheze so no in the moment 3.3
muri kutubuza buza 3.3% of 36%, I mean 34.6 million ni million emwe n'emitwaro nk'abiri. So Uganda bakatugira government na president Museveni atahana kigamba no mu budget nangahe abantu bitu bayembengeraho million emwe n'emitwaro abiri buri mwaka for the last 12 years. Izi ziba ziri milioni zingana ezonga ne milioni 14 n'emitwaro nk'asatu hatezo kuboza ugera hali asatu n'ina ekike muno twatu milioni ara na manana. President wagira ngo na receiving information yagira hata I was shocked. President at when he came to brief me indeed president have to be shocked kunkabo aba UNDP government nachi enambanche ne yamba habo kuba enamba population eja hands kandi GDP era 53.3 nichemanisha ngo kuba no kole chebaro ni cyanguha okutapa capita yihange ruguru kikatuletera kuguma mu middle income no kutondere zindi za loan konka cyo ekibaro cyo muri Uganda yenye ekike muno twine population y'abantu milioni 5. Reka tuhumure mukashe then tugarishe. Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my hair. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Tenga mwamu nugura kwanje ngwanyo akamaramu otalirwana ro munugura weza to munugura okojero munugura nawe wakagende ushaniyo munugura tunywe tuhamize abo kwa gwine waka wagunywa notere era jigwa ba UNPS ni kukogwa ba Boss Clinics and Telecare massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nange ya 0 kinana na mukaga ashatu n'itano nywa munugura gukutamise bindi byona Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite ahazuku erizoba buzima oshemererwe oya shemera ya shemera yashemera neruga rwagasha. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the Ankore cultural experience. Oguno mukoro oguru kwija kubaho ebiro binabyo kwa mushanju omwakogu haraba ho kushemererwa okurya okutagura okusoma okugambe nganda zitu z'abanyankore obwo abakaro karungi troupe baro kuhereze byeshongoro ebyitu byenzarwa okutaho mukoro ogu nishirinjo mutwaro gumwe hamwe n'emitwaro 3 VIP emitwaro 30 emeza y'abantu mukaga obwe byona ntaba hariho eco kunywa na neco kurya aha ticket yawe yoragure omukoro ogu gukuretirwa bakaro karungi troupe hamwe na Laksa Bar and Grill bishagicirwe Eco Highland Adventures reka tubuganireyo Omuzano akarasya katukule ogwaba Kigezi Universal Dramactors wizire kukwegesa entura yeka iwe na nyoko mutandikire muta kuleto mabashisha obusasi
ndeka mawe jeni ndeka narugo mu bandi ziramisho mawe nangwa n'entura y'abantu kona mwana wanje tobanza wareba ebiyaka hamwe n'iki odafeega omuzano buli wa kashatu okwikuru wa katano saha 3 n'icweka zo mu kiro aha Sky TV iraka ry'abantu. Kigezi Universal Sky TV iraka ry'abantu. Dakika ntaburi buri twakarisha 5 z'akasheshe program yiti n'ishengero ndi Boaz wa Mungori ya nyine batahi wanyu mu studios Moses Nwagaba entwiga ya Kashari umuntanyizire ngo mborobezemo kuba umujoni bambe no kumita Nwagaba hatugu no Moses Nwagaba tuna ujoni no waru hagati aha abakazi mba kushara kumbuza tuna ujoni bitogo mbambe kinyanya bishi no benda kunsoma nako ikuborora wakundwa abakazi bamanye ngo uboro bwataho wawe ngamanya kushabana bakushabera sana echo konkiwe uyikorura umuntu ata cyabakazi bankunda ubu n'uburo taro shotkazi omwami honorato muhangozi ni plida yatwegiteho honorato abantu bahenda musyo tubone gumzamo abariyomba tureba aha TV Nyamurunge ya Sky murire kurungi hari tukibana Radio 5 no not now kare aba TV abariyomba tureba murireje amazina nirakana banyeta muhanguzi honorato ndumutabana w'umushijamba mweta ruko wako baroho nashango mu rubukango ku kandi yo mukozi nderoya nikorane na office yibakweta rukabura ruhome advocates rwebukona ntutabara zabitine shonga nabo toza n'abatatabarize ucheza kumpaka sente mpago mutungire kinaga mpozaniwe bintu bicweko entwigana wari kubicenga imwe numbuhurra nambwe nebye cyancereza nibyo nandumu inabo butaka bwabo babukwasireho town kanseje genzire ya ejeje site kanso yambara yatera amataka gabantu byapa kandi ejo nemwa ibakweta fraud ntushaba abebembezi betawuneji buri yomwe arya hiyasiba kandi urya ke mukono yawe hendekire hatkanto kushanga abantu mbusinje bwabo okazabutaka bwabo kabunyaga denambuye no kuzana nkazaba harwe zakacika dena hato barhumba ntera masu nibyo twaturuma kanse genzire yatere byapa amataka gabantu agabe gatara gabo umuntu ahinjiro burobwe atire mu mitiye atwiraho babite ate byapa that one is kubuhura bakweta city nicho bana cyamanyisa ngo ekike muno ukunda kuhinga uburo you should be in gara I'm telling you so either we are bullying we are not okay concrete tugira ngo transition is systematic ukabagambara ategereza when I told this one but systematic kandi na government yaneza kwa yaringita kantumanye mtendereye kugira ki eye kuraba mbwene jo nenshobi konkantu shababe bembezi ba stage niho natane kiro mutonejo kuturabe tugira ngo entunguke yizire kandi entunguke takatware byane baro yera harimo kutangaza akaniza kakuza ukagufa kuba twatancyo muramo kuko wanohorereza umuntu ukukumarira ukushuta noreba mutima gwino kwe inkareba roya wanda nagira ngo bija habafuza ngo of course tine cyakiri umuntu of course tine cyakiri umuntu renjo no yabe natura mu ngaroye ati omurujungu ito matekamba jangu he who works through an agent works for himself mbwenu wakoze sentumwa naco cyo kurebi waheza kumporo center rwa ko mukoti buri kibuzo bakijugutaranyuwe ubwo muramuzara kuba nabuze ebi papara bahandikirwe bita hati nyowe ni nyasuminga ngundiyo mbigere bya hati ntandika kozo mu izina ryawe bo of course bakamba protecting interests za client wabo nico kibagire muna police mboshe kihayo yakagenda na kiti yabo na no kurgayo bargaye na kiti yabo bakayine cya briefcase cyangwa bakabara sente zanga kuko abayahe cya briefcase kasateri yanka briefcase netwara zinga hata abashaba amawanda bine sente waza kuziha yesheme ko banogenda na box board bakabazitira umudola
hati John iwe noreba ewe ekina ni kugambira wa watwara kite sibe zihe yo zoreka abantu tenezezi kokati watwara kite sibe wagaruka wagihaye nanye nkaro ya no kuba wihaye 10 kibro ninge mtwari ninjanto kubijana ko bagere konkebiye ejo no mshangariyo mukoti thank you takajigamba kunonga kandi Sabjudis nanye ni kwa total lawyer buzima tusheme kuzao kwa office of court thank you itwitwe na ni mwena numushana kandi akacweka kamukago mpeno kodi mbajango butamanyiteka tuchukwiya wo mushango thank you nwaga bedashika emwe ndakagero wa honorable president aine obwesije muturiyo tutamba abo kubarebere results za census yareba middle income status nareba growth ibientasya konka hariho ebitakorwa hiki nka enamba y'emirimo ebiri created egi economic growth enemirimo y'okwingoki okwo kushoma kw'abantu nukureta kushoboza abakozi bangahe kandi abakutunga emirimo bangahe nogira ngo icyo cyakoragayo nje bancyitengesa ki because that's when we would get hope ati ekibuzo cyawe enda kukigita na logic ya John ya jangwa ine logic logic ya John ne jangu nyine kaya yibus biri no mukazi nabana bona bagize ki bibus no logic ya John tako expecting umwana kuruzi kwejara abo kwa ishagize naki ayibus ebikuriye beroho mu ura tu ya logic yawe ebikuriye beroho logic ya John ne jangu chairman w'ubuginyi chairman w'ubuginyi Nukize bakwemerera hariyo kugete nimba ari bamwe n'amahagire muri je ukireba ubugenyi bwarura mwina mushemerirwe kandi John yashitamye mu audience akehahama kuriya yaba ko yahamra kunka nubakwa barubinyo nare bake kuko weka chairman w'ubugenyi wini wakweza statement yo kugamba ngo abantu bona barije ubugenyi bwarura tabatahi w'ubugenyi ubugenyi urugiki yajya nyine science yonka wetine rugiki hati ndat kampurikirize je nyetegeze rugiki ya John neheji yinti negiri alien to me za kwetegereza za kwetegereza rugiki ya John pero fire pero rugiki ya John konga wenyine kana wenyine kana igusibwe ki atu wenyine ka according to John wakwata abari mu government abayika hiye batungire bakusiba dese za government bakuzeye bo mu makufitiye mu misho gabo mu office hata sente zabo wazi kwata ukazigita ukagabira twena bazota ko twabaje tuni ni explanation wahereza nuko kiri umuramwa ukuntu jangu okukora kw'ebyentasya kuhinduire emituro y'abantu kuhindura emituro y'abantu tugumara mwawezi as the middle income status transformed into better livelihood for the people tugumara yes tinko nugurijeho turi mu karasi turi mu Kera University turi mu karasi economics turi mu karasi economics mutwega middle income status nje mayisaki turiya kugira ngo ebe mu kutugambira ngo tubireje namazima tubireje mbere yito hindukireho unonga mu nje nchona kugira ngo kungu bani ndebo mbere y'abantu kwidukaho ndebe mturire yabo ndebe emiriye yabo emjware yabo emiragurize yabo imshomere yabo nayiba kwihemera makwe cyo cyubuze cyo wabuze ngitiyemera mu bagireba nanye naye buza tubagiyaye middle income status ziremera mu middle income status ziremera mu bagiyankaye habwo kuba already abakwije bakutugamba ngo bakuriyetinge emirimo abana babo bona mbakora mu government kureba mutu naija tugira hatungwe n'umutonde emirimo mu ndebero ninye cyo kureberaho abana mugende mutonde hemirimo for example umwana wanje mukuru nakoreki oruko mukuru ata nakoreki abashomi gadati bine shoni na ijene rumisho ganyu abajata mugende mutonde hemirimo bana mwe government chine mirimo mugende mutonde hoki think mabwo cyo mutakuyetinga jobs you going to get jobs ukiza kwetegereza first born nakora mu government oweye second born na waryo mu government
Sadbon no wajum government iwe reka boreke no wakana no wakatana no mnabzari iwe jarete bangareche ba akatungaza kunyeba nani saba mwongerere information supplement iwe wanenda kumanya ngo indicator yebye beroho orebere nkabari njirumbo RDC no shanga wambuga na street hat no shanga gorire mpare ahatakushana na uri no gambe twipo nabyo musana advocate nabandi advocate nabandi habatu abanda bunkumanyoka nabandi habatu habatu manjire ega simwe na gora minister of water ababinjiro tubamanye no gwalum koka izite no order boazi omuntu kiza reti okamuhe saha zo kutarabanize twiga kandi twiga ntarabanaza nani mwongere izite no order atento yabari twaruce cyara bamwe atega kanyonga for the first time journey yakuru entwiga muri cyagana kamasuna proceed na kameshwe mirimo so ekintu cy'emirimo problem yitwine abakutugambira ngo tutonde ho emirimo bo bari kubi rukireba bo tubatonzire ho emirimo bwanyuma yo kutura munongo mu government baremerwe kutonda ho emirimo nco kurebera ba member ba family babo bona bayete urukiko rwa family nta parking imotoka za government zo gatarmu yo muntu wakagigura no basa omumigarara mu ekike cyo kweta hakija abantu bawe 250 buri unga kijo buntuka ya government ere namba ya government bakamanyaga beye motoka mu bakagishomera rero bagishomeyire bareke gambira bari bataragishomeyire ngumje ni mutonde hemero bakaba kunetera no kireba basta musori chiko no rwa family buri umwe ijo motoka ya government hata bakirgaye bija bashika mu TV bajya ngumize kutonda hemero kandi bashomera kaba takushoma yo kaba bashoma nabandi so ate nyo tigo yenda kutubuza bashoma nangira ngo bakashoma ki ibyamani batarashoma icyatugwire exactly so ate therefore ejeje middle income status John yabashoborera president are happy ne ya president nabanywana babahiro kurura naba yahire ebirungi ukireba abantu bo ba middle income status kore kamwe nagubya ngo nokukiriza umukoro kwa zo economics za John hata bagita ko nimwe abakuturikiriza abakutureba batubehero mbazungu kwenda kuronda izinde sente bajya mwena muri je bashobora n'izindi nazuba zisimpaza umwami honorato kuri simu kiza twireza za census and emwe omu finding eri kusinga yo bukuru negira ngo twine abantu abariyansi imyaka 17 abarukora ibicweka 50 something arigana kirukwereka ngo $1,800,000 ziri mu Uganda twine abantu bariyansi imyaka 17 $2,200,000 twajya ngo turi mu midunka ya msetasi konga twine abantu bariyansi imyaka 17 icyuma nsango tubakora icyo ncyanke manyisaki midunka msetasi junene manyisaki yabare when we have a chunk of yabare hata kibuzo cyawe ne kibuzo cyurunji kandi no muramwana murunji konka nyenzire tugaruke aha LC1 turga leve yaba John nawe twaza kumwasesinga okamanya ahituriyon turgana ahituriyon tuze waza kubuza ngukora kwe byentasya kuhinduire miturire y'abantu hazo kanjira ngo yine ebicweka 50 by'abantu kurga mwaka zero ningacuro kimwe kusya myaka 17 $2,200 plus nchebanye chimanyisa nkurga hari 17 kusya myaka 25 yo mwana ariko bana argo mu university ntuba twazo mucweka nshanju no butano nchemanyisa ngo entire twine population twine economy eyabari consumers tibine any contribution a development yihanga they are still consumers that should be a reason to worry no chetegereza abantu bariya ngate bakora na bariya tabarukora hatu wenda kuchimanya ngo twine population efire niza kozese kigambe fire kutari kugira ngo abantu bafire konka kushanga ngo eriyo etar productive 75% ni population ya consumers
nkimanyisa ngo twasigaza percent ya 25 25 twineho 10% ey'abantu abarengize emyaka nkagagarra higuru 5%. So they are statistically unproductive or inefficient. Ninga bakakora kare ebintu byabo nibyo biriyomba babisa tubakine any contribution twasigaza onure 20% ey'abantu nyowe niwe abari able bodied abakora. Now that is the assumption. Ngo twena ntukora ekina yongerera ntwiga nanyenda kumuhereza line ninyendo rebe ba MPs abarijiro mu parliament orebe hato kubakusha reba motoka zibabe mbavuga buri na hateze bakuvuga hati nabamwe tibine gari nabamwe babuzire nezo kunywa amarwa gubabe banywa kandi buri abakabasitama ameze ningwa banywa amarwa gagashembere gine nkwanzi hati na neza tonto tagizire okarebizo ba RDCs ne ba sterenga ngusebo wekitina sa president tukakora ngutwakine handi ho kora namabanja gatriyo maraka abo nabo mba constituting 20%. Ninyenda wanaenda kumangu emberere kubi oyizo sohore wanozo wanyoko oyemereza kamotoka kawo mu maduka oreba bo kwemerera kirahuri cyawe kushabiriza n'abashomesa ba primary n'abebembeza b'amadini n'abantu abari able bodied abiteka ngo bashime ko bambagerashya bashime kubambe korra bamazuru nahabwe nco kimanyisa ngo hari yendi izo percent yo bucweka nkamunana ne korro mabanje naza kwacho kureberaho mutawu nomu kurayi mu rate enyingi eri makenke eri mu kizungu eri koranori. Do you know why? No kimanya bwachi itabashomere criminology mbatuhabura ngo omuntu ari kubara trained yaba ina mabanja aine population eri kumubera hata kubasa kwebasa nakozesa available resources kutunga abantu bo kubarari nikimanyisa ki nikimanyisa ngo obo kurra ngo umuntu bamunaganye cyo bamwaka kashaho utajangu nanugwa batakora nabasa kuba nanugwa abar trained abo kube sente ziryo mu mabanja akashara ka kutungana kace agaraka kariya mabanja ayino mukazi takora ayina bana nabashoma oshanga ngo actually natura umabanja hate cyakukora nayeho natekwa kwiterisha kasiga polisi obuyiterisho akanyakora kashaho ko muntu mugita population area ya 75% harimo abashomere harimo abatarashomere kandi ubona nibenda kubaho nico rukusohora waza home betting no shanga ho minyeto mingi abo kuba neteka mkerate yo 10 ya bettinga ngumani uneza kusinga Arsenal ninga Arsenal neza kutera Southampton oromana nakujata kapapara kanje nkabare mtwara 5 nabatero mupira nagaruko bamba bateba nora nagaruko depression ebire nyingi ninjira no charakora TV zezini mbakuja ngo depression na nemitwe eye yongire ahabwa abantu kuturo mu mberano eco nakitaka okukora kwe byentasi burizoba statistics nzitworeka hazezo niziba ziri assumptions na bake abitukumanya ngo burizoba rya mukama na hafa bakazi 16 bakuzara bacyo 16 tukiriya statistics ezatuhirwe buri tizikahindurirwa kantine yarigire yo kuzicarenginga turi n'abakazi 16 aba kujango n'abafana bazara 16 burizo hati no yebuza kutere tu inentasi yanekoraje aba bakazi nibitwa ki nkimanyisa ngwana abashaho tebaro abaroho tebaro korogo bashimiye kubamba kora wazo marwa rogo wanyo no hikaho no basa kumarane sayibira umushahata akakwasire ya kwasireho naza kutuma umbazi omufamasi
Bachetegereza statistics nzitworeka ngo hatandika abana nka miliyoni 2 buri mwaka on P1 ninza kwera cyo kureberaho bumbanye simbira bwa chairman RC5 nkaza omwishomero omasomero gisinjira rumwe rya hagati yetawuni warga mbariyeta kibona nkashango P1 hakaharimo abana 214 omu P7 hakampaza gukora abana 23 noreba drop out rate kandi omasomero gandi nuko kiri oyihireho nkaza municipal ezesomesebwa mwentwiga zikasomesebwa mwimwe nabana nkogo konkitwe bahonorata bakurgazi isinjo na hatandika abana 2 P7 korwa abana 23 and that is the reason to worry. That's around 30%. Nchimanyisa ngo abana bihanga bariyo mbitwa nkana 10%. No kireba abana bihanga bariyo mbafankana nchimanyisa ngo ebyentasya tina kibya reflectingiro musayidi yebyachi yebyenshomesa rgahari yecho ogwo mushango nogwo naza kukuretera nanyeze pendere nakangambira umushanga y'igukuruga twine population yaba master na nabakozi ba government iwana enda kuchimanya shuma hanso za stage ya boda batana bora asanga bashatu nabakozi ba government konka barumba ko mbakora boda either no sangane master wa primary ninga no wa senior na kujangwa ariyo nakora boda ningo mwazi kubukweza kwira atamuheremeti aza stage asindike chini nchimanyisa umuntu murumo gwariyo nakora tuguriyo nateka ngo bariyo muri informal sector nibo barije ekizibukira lesson plan gikora ryari no kireba ekizibu niki supervision ba inspectors no masomero tubakizamo na inspecting rasm kandi wana mango bizibitahira tinku banyabona kozesa mizga national water agakabara turi mezi nkabiri abakoze samizga national water teke baramita wachetegerize cyo nabamare myezi nkesha batakubaramita konkamba kusindikira readings nchimanyisa ngo bazo ko bareba ngogo wentwiga katumwongerera hece mitware karabe na hesatu bakwechebi bakongera hece ninge chetana o barukane nanka no musoro gota gizireke ogota kozise nahabwo echo ejo population census echetuhire nebyetu barire biyambe government garike nyima kora alignment otherwise emberero kubi. Thank you John. Honorato nanwaga babo igana nkwe bagereba konki batugera ngo middle income status yo teri kugamba uko wakorisa sente zo watonga then kutweta kugamba wa sente kizakora ngo ntwara focus at then what are we celebrating nyowe nabagambira kara abantu abara hano aburiyo nabagamba kugira ngo ubo umuntu bakuturundi yarongite tutoshtaha za Monaco habiti awose nite byaro tutaha Miami tutaha Miami nabatahi kisani echo kureka ngo ntugarike nyuma omuhulirizi wari uko nabo baloho hano emyaka abiri nyuma bakana bararo mu maduga kufaki bakana bakosa ku kisoso energy bakana basoma bata bakana badanja bo bata eki tukwetagisa gutulete umuntu han scientist bokujya kugamba you see you know you then abantu bakaboreka ngwense yo ne wawe nango inste kwa matano death nala bakazi kuzara na kufana bazara no mu America bafana bazara hano nambi kumura mukaga ne range uyaguri konka ora yetegerize kumanya ni condition number 1 ni issue za health mbabeta bata traditional birth attendance TBS nabajoku bafafagana no muntu bamutimbe rusaka kumwe mukazi orura rumwezinge omwana orura rumwezingiro mumaraka tibine scan yokororayo baba majara sindika iwe bamutera no kumutera omukazi acha kuburu umwicho I developing a pressure yokuzara mbajeta eclampsia age at that point
kubo kujya kumucho mu irwaro either nazaro mwana afire nale nafwa nale bafa bundi habo kuba traditional birth attendant taine oxygen yarata mukazi yo kuyamba omwicho baji ngonawo ohoro muntu ine argument ngwa bakare ngabakana bazara abakara bakana bazara bakana bali mukuri abakara bakabata kujya mpuru entwiga no kunyeta unyeta mwanya gwebinde biburu inka kweta gari abakara ebisika CKV ebi bya oire bikurgo motoka zitu nemika bikabtalo abakara bakamba nyuso nkuru akana nyamatema bisi hata gaho mwana witwiga numusanga arfaro Borosero kandi borosera yo esahe gitagiriro na atanukire kwikana kandi tutuka ente yokubanza okaine kizente yokubanza gikamuji immediately ugikapo okajunywera aho utakagihire munombo no so ganywa nawe ente dutego mbase zikora so ekintu cha abantu abakazi beita bakufa because that is too emotional habo kuba indeed omuntu kuba aliyo na zara yiba na expecting omwana omukazi wakafana bakafa bombi twalami nangwa na abana bonka batakorora first birthday nabo no bengi emitware nende kitweka mu Uganda 45,000 kids tubakwicha ma first birthday every single year nabo it's a huge number yes ichendireho no problem since 2016 konka it is worrying Uganda eino rutambi rwebyo netera spheres zona ezemiture yomuntu the answer is yes kuborora echo kubanza amarwaro bagamba obujanjabi yes obujanjabi hati kuruga buli irwaro byo kubanza emyaka 3 ukarusanga orka buyanda noyenda anima orwiro munde urwiri kirukano irwaro ukarusanga ukanateka kujambara owakashari akana jambarago kano kareza chabiruko kandi chabiwaje chabiruko actually sebe kusima churches no problem mana churches nazo kugira ngo government inje government na policy ya government halo hahanda ha churches takora bino church kugira ngo government kugira ngo mwize kandi yojo ja Saudi Arabia ungambire umuzigito gwinirwaro so policies nizitana kugira country to country me what I want to tell our people ne bebule negira ngo muruba mwalire mwanyire mweguta mutamutaliye bamwarigire jero mishtabuye abaseija eri tiyo bebule abaseija bukorora hamwe kuba na bebule gareke jera neje kuba tubatsaka bagendera kurungi imwe bakuriyo no bagambira abantu nguba kwa masiko bebwe kuba tujya ko bachekingi imwe nabaswe nkuwimwe bakabombeshera high street bakasomera atare bona baswe imwe mukazarwa Kampala hospital na kasere mucheki ni tukucheki so mani ngambiri imwe na nyowe itwena embere itwakulire munejo tukasoma sukali abantu kantu binywa haroho mujenye na Christmas embere niyo itwakulire and I'm talking about 35-40 years ago so in Uganda owaliyo na torora na manya nguhaloho empinduka ejo negendera rate itu expectinga nali ni mpora I think that discussion niyo twakusendaringire muno kushera kusera emiture y'abantu nehinduka nentasha ebentasha bihinduka nemiture nehinduka konka pesi niche ekikuletere pesi y'abancherecha nsonga yokubanza nubusuma nkusi ahali bozone especially as a ibwasente uwo musoro sente uwo musoro yesterday mbende arfaro na hati njagaruka nyine yo murwiri kurugo witwa sese hano abali ICU hatu bamutero HDU umunuro surgeon HDU machine han government last financial year ekagaba CT scans 16 across regional hospitals konka naba nabazicyajinga yesterday murwiri bumazire after the operation tumugaliro mu CT scan batusabe mtwara abiri we paid kano gisasura ku front tubiri bya biro so nengana ne ya private mayanja uko mayanja na private na ne sura abiri nesatu kunka so machine ni ya government eri mchumbiko cha government ni sasurwa umukozi wa na sasurwa government konka bakusaba sente for me nikimanyisa ngo umuntu atakusobolezo nichikulema secondly ebintu omwana babene bamoparatinga abene brain tumor obabene bamoparatinga ebintu bakutuma ngutubiri mu irwaro abakantuma on Wednesday Dr. Bent Corporation mu brain swab na sero mu pharmacies zo mukabara na gisanga one of the pharmacies ngundi siri something small like this ngobo bakozesa kwiha na mtwali kumene kam
wongiye leta kiri bebere ko miliyoni emwe n'emitwaro nkaga but in a public hospital. Yes, ebyo nsoko bagamba uko already tutakamulesera hano ntakikirize kumuleta hano ngaho nitunga family. Tukatugire Mengo hospital batuzire miliyoni 35. Twagera nkatwije hano n'usokoro muri 3 konka okujanza abo omuntu tuguru murumo gwo muntu ngwa government. So abantu hati baliyo bakora emirimo ya government okusomesa abana tuguru murumo gwo muntu nyo ebyo ni bikuru kandi indeed we can talk about them. Konka kuba tugera ngu abantu beitu na government ni hanga omubiyentasha ombiyokora korana ngu tukutera rutambi urutambi turutera hale tutambi ikono hale tukuletera urutambi rwaba rugufu konka bo empinduka omubantu bali biriyo habo kubo muntu namanya oyabere halo ababe let me tell you nyenda finally halo abantu ababe batakwa affordinga na tadoba no makara hakalo ebya tadoba ma parafini halo ababe bakozesa urumuri I'm talking about 20 years ago. Kuleta embingo nomuzeta chine kurito murro bakarwacha bakaguma bakole mirumo echiro n'abacumba balimba gwa kahunga bakwasira urumuri za parafini zero urumuri nali abantu bakaba kwato bunyansi wingi bavuzinga zinga abantu batahumuro source of light area there hati uyo nongera radio bakaba dikuru wachamanero si tu nali musomesa headmaster ogu ise abawaba cyaro bakaba huro wise isakalo mukama al headmaster akajango bakamba ry'inyama zo mumecere ogu abantu cyaro cyone bakana biju wise kura radio so hate byona talo waba talo wakunukayo buri omwe so really kuba tujya kujya parameters za izo zero abantu beyitu halo ehuru kandi abantu bakunda kujigambo abantu bakunda kujigambo ehuru yo kwiha abantu beitu ombonaku President Museveni kana atere ngoma kajezenera kajiroho wenka abantu bona kabatabiro empiga katabiro onorato katabiro onorato yakugambira mazima boazi irandira ngo yesimba yipaki ngo murishe abantu bona baje talo akujya kubuza baje kutkora chimba kusabe sene that is an indicator ngo abantu nibanaku onka programs zo kubihombo nakaziro katalo kuzigambira. Thank you. Ekaya Hotel nubo twine mukashishikeri izoba ntugamba Ekaya kuri Center Hotel nishangwa kamukuzi hehe n'irwaro ya Divine Mercy Hospital kandi binohereza ubutaho muza hotel nungi nka garden zaho kore mikoro yawe accommodation aho buraro burungi bine restaurant ibakwereza breakfast bakakweza lunch bakakweza supper byona iby'umurembe bine byo kunywa byo mutindo gona ebyo kufuka ne bitakufuka ebyo bine bigumire byo nabina Ekaya kuri Center Hotel kandi Ekaya bagambira ngo zayo eshayona tokuza kuteganisibwa no hotel y'umunembe munonga wazayo no bori nkori yomuka ambaye no batungira asimu ya 0 mushanjo ina emwe ina ibiri mwenda mushanjo mukaga na 0 mushanjo mukaga munana ina 3 ina ibiri munana mbeno wazi Ekaya no watebe kanisa ebyende yawo mutawuni eyambara wahikambara buzo aboda utinindonda Ekaya Crescent Hotel. Moses John wenka kwa nagamba akoreka ngo umuntu no yitaga kwebasiza nkiwe umuntu yanda kwebasiza kushomesa ryo mwana we koraguzaje njimayisa naba akozire ati ntijaba wo kushanga ngo John we nabasa koraguruza kugura kantu ke mtu ari kuminagume mu pharmacy konko ndije bamugera ngo billion ne mtu ari 5 konka batazini tugere nkine abatakuraje message ya president yo kora yana for ekamodo yaba ni parish mondo yaba ni emyoga what really went wrong kugira ngo abantu amwembe basa not necessarily ngo bakora no government ate decisions no mabantu raga weraga kuyanje umuntu yomwe yamuha capacity kwingana yamutayo konka decision making ikintu kukireba ko kukiri ukacyahura ukacitegereza ukajya utateke ikintu kiti decision making nyowe ninjiro bwira cyo bya ahativya magamatiwa yeganda mwese bakifitiye ziba government president Museveni umurembe gwe ari ibirunge bukozurwe hari ibiremiri konga twaza kusorovinga buri problem
nukireba kugira ngo urikize cyona ekiryo muka yawe ngizakusolvingwa Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda uzazatora icyo twahereza abantu iyo message batwa message firi they have to work hard bino kwefa watunyo ndembo ya tata y'umwigwaro nkoko umurwiro wano gamba mzee wanyu y'umwigwaro takoshamo bills zokwezi kumwe bills zokwezi kumwe is a lot of money umwezo since January last year takosha igwaro takamara esandi ibiri atagira hona nabo yawe yagumu mukesandi izibiri na yetenga miliyoni y'imbazi kumushanga hashita you get the idea hata cyumbize uno cyumanya ukutwara abana bo mwishomero tumuraguriza abo kuba akatfonde tumfo decision making akashara mukari akacwa mukari akakora pension akinama yes kuko abantu ko kubagambe utatubwe no manya ndini mushomesa abana uremba kureba mumbe na waragibyo n'ibyanyu so me ni babara abantu bafutureba ngo government neja kongera byawe akwa Yesu Kristo bakamuretera umwana first of all akataho ubugima myango nguvinyo ya wao akababuza ngwino uki ngutune binyungu bingayi 12 bya mizi ko atumugende muroze bashangere vini mweshwe batabyi nokireba nabo natandikira aho giziro aho ari ubwo abatermayo ngo akakwato mwitaka batermayo akari impumi ngo yacwera mukaki ngo yatobati yasigo mishaje gendo naye mwishkuri yabe ntari hitaka nyomese jeju nipinga mu nobu yakubariyo wa man ayina hari kutandikira obuzibu buhango hati obutwine government nugere eri was ubwo komiteji n'ubujemanya ne yetera ne yigwe kugengo amakarisa bagikirize gukora government bagisime ngamashita amakarisa bagikirize gukora kandi uriyo nagamba abatizibwe bamwita John kandi byabatizibwa government yarwanyize keta kizire kandi wagambera ayine myaka 8 ubu yabatizibwa ntunga mukuriya cyamate cyunoni rwampara government yeketa kizire abwo kwa kari rw'imiyenja ko kati abo kugira ngo ndyaha government amakanisa numukora kashibure kabambatize kabambatize umuntu wabatizibwe ko rwenda nanengayi therefore kanisa kuba n'ibyo kora hatuburiye bwatanu buriya na buriya bwabiro kitabo bahereze kuza emyaka igana eriyo mbuhereza nkimayisa ngunekera no ryo ategekera nyuka shomera mba have I refuted that nyuka shomera mba high school I don't know the argument about church kashomera mba high school hariya okaho since 1911 cyandikiro since 19 what 11 ababembere movement bora kabatakazi bakabarona abanyinabo konka since 19 what bara school ebakayitariki 19 okwa kabiri 2010 2010 ababona tine wabiraho ko kama bakutebeza hati amakarisa gakora haso wata umutebe bya government ya Rwanda bagunda poko munonge nibuza kuteganiza iyo nko muntu wabutosha hati niwe nduko ibya government atarataka kubisiga inyuma hata naza muntu wabutosha iyo nko muntu wabutosha fwa mungu ko yo musigazi imkoze gukora ko yo mwana mushi imkoze gukora abo kwata nabana babishi icyo bafite kwa korera kakikoreka nagenda shoma bakabatera horon scheme hata umwana umushino mangu narwo mu university ineroni ariko mbanja government ye akura abaje bwa Museveni ubana buki nashobora ko rwo university ine myaka 23 hajana nimanja ya miliyoni 30 nguneza school fees ngu ya university uriko mbanja no Museveni na government ye watetegereza bazana kuba kwisama heka yumwana w'umushagiri ibanja yumwe ni wamushwera to mutoza hatu nkubuze mwene yo arubo wazoshi ko takashwire bare tabishiki barunje babiri bakabateka
umwanya niyo banjaraje miliyoni 3 odisha ryaho biki arkirini nugere no Nutini bana baza gwisabana bitamo heko. So I want to therefore implore to nyenda okugambira abana bato okwiga ogende nempume ngutini banja mumwimuke mukore munonga gamete yarwanyisiza niba kunda ya mwana muza kutera karuru konkebe bikwatene nguneja kwisha kubiyo mugoro ngubaza ko leta bajya parish movement modo ngo murgo mugoro owitu nyonka buza muri munanja kagera umuntu na nyatwite no mukora kebe umuntu na kwiho mucyateyiremo umboro yabateyiremo mpete mukora nebiki mwene kahura ngo hari umukazo umwe bakamuhereza za parish movement modo ngo bakamwe mutwaro 9 nwe nahuriro oko witu omusero aho ko mwaka gumwe bakamwe mutwaro 9 abantu bataha bazitegereze rerizo ebya government yarwasize namuza kutura muyimuke byo mwakwere cyakubasa mwebiseho president yarubwe yiterere achievements zanyu akwa kweza kutunguka bantu bakora munonga bagire byabo out of hardship, their own hardships hatumukundeba hatumanzuri mwe tumwe kizimbe kire tumukire hardship amashanyarazi hardship mukora kwabo uko amashanyarazi nabegera karuma bagehayo nabakwata UPDF bagita boda hari EDF tabatera nabakwata mizi bagecundura kugeyo mu Rwizi nabakwata Collins bagenda bagiho ko bareta koroto nabakina bagiteraho yo kubarita koro butare ubu hardship ngo government ta owning ebe bakukore ebyo government ino contribution really according to you twigo myaka 5 yoine time at 50 yes. You think you can succeed without marato witwa amashanyazi ganyu bagakosa ki ngwaga bagacinje hata ofisi yawo nokora nyinyi bagakosa TikTok sorash wanyini ndaro amashanyazi kandi ndaro wanje ntamusoro tujya ko biro video income status gabe kimaisa na government nebo naho kwiho umusoro mwingi iyo ukora kwawe budget tushomire norebaho improvement y'umusente ezo kutungura abantu ubu budget tushomerwe amayese ndazamabanja amayese ndazasabise dekare kumanya consulting expenditure kemishara noreba improvement bidoti economy kuri yongeye gukora hata ndetse nizo gukora ubwiza bw'abantu zayirungu yabari munonga ati mbagira ngo abagambira asira atakumusirira hata babina argument yibabagira hazanani nyenda kubanza nanye kugira kinatika hita faranga rake mu kibuzo cyaba hati mbe ninshoma abagabe ba Russia na Italy ekirahiro na Spain actually umugabe wa Spain o muri Barcelona Catalonia ekirahiro cyakutera wadakutera nkebya abajone bya so yande ya Paul the Constitution hapana nagira ngo nyowe honorato urukushana nimwe oyinombero nko gwanyu nenteka teka nke yanyu natoranwa abantu aba kuba mwebembezi wabo ndukoze se bintu byabo ndukoze so bushoborozi bwabo kubashya services so hati John wano juroti UPDF bagideployingire nabataba nabisha nabanye naninga kabazara aheru kandi asibiri kosa batabanye omu constitution ya Uganda tunechiba kweta ngo public trust doctrine nada abatabana razara batabane mtwari 10 urikiriza kandi wakabazare mtwari 10 nabasya ayino mukazo umwe n'abana babiri very good wakireba so nchimanyisa ngwaba nibo bakamabe bintu public trust doctrine nchimanyisa ngo wakwasibwo bushoborozi bwo kubagana se bintu byaba barya nkiwa hata kuwa tweta studio ne yawe niwe rukutubuza konka niyo kutwa tutarahobota kugikora wenka nchimanyisa it is a symbiosis ntukora tukugira ki tukwana nawe kitwenda gambira abebembezi bita abakusindika John ngo abagambere kwatutegekirege kwatwire cyo kurya katwana umwisyo apana tuwarko umwisyo gwine mukamago ntumanya echa kabiri omushoro nugurgo muritwe nicengereka eri kwizira ha muntu nawe kangara kakibuza boazi squad ziri omu Ukraine I'm sorry nabazeta za squad zikugera ndisera abasida bukutahi mu mai bazeta ko ine squad za abaserikali zaza kwebazira no briefly what I want to tell you in Ukraine now no bakusanga street kubo boteine mukaze inenda oteine mwana muto
conscriptions bageta compulsory military no problem no bakwata tubakwebuza tubakora cyo bakutwara ngo you must go and fight. Okay. Now in Uganda embere ryo bitatuka kuba nukugira ngo haloho buteka honorato kuba bide tudemu mwenda kutwara mahino jayi kama jayi bonece ni wori kutunga okuja mbakanira rero recruitment no my relatives wemba antera munyenchi adare kasese hari recruitment ya kano muonge headed by kano muonge mande ngunjeyo ndeka kundiro iwe kuba constitution ya Uganda nabagira kuba hekigwereza ngahati hangirinde katahira tabakwetaga kubuza hato mu Ukraine hari yekigwereza kireserweki or able yes nababahereze bundo bamurtrained bamuta trainingire muze kurwana no muzugu no Uganda kirumu very good hinizo barumwe tukabata yayire samuhoya haba mu kutahira ngakwata inabe ntaka kwataga naha cyarabire so naba ni kusaba emwana bagamba iwe tebuka kushirite byatushiro kaza cha budget hati budget yiwa tugambira reflective of hati nyoni nyenda tureke kukurata ebijona ari kutugambira ashaha ya budget ni nyendo za cyaro emyaka 5 hwire na budget okuzitwire nziza uruguto rwakwanya rukozirwe rwaratakozirwe mbwenu budget hinduireho ki ebyentasya ngudeza none zikore kiro cyo ni nyendo yebuze omushomeso wabe natunge mitwarana n'etano emyaka 5 hwiri mwenu budget kuba jonjire bamwonjire instead kuba rebere ntuzo mu karuru bakwata abasirikare ngo abo kujampaza kwijo mutabani mutedimu mutakwatana sana bar kutugangaza babongera umushara abandi bo tubakoze ba government nababongire nababongire nabakoze abandi ba government babongire a political schemes nico cyo kurebera bine engoma zo kugambira tabakija wa mbene ba lecturers abongire andi yari nkoreka ba district officials ba chairman wa C5 RDC kumuta milioni mukaga deputy wakamutalina nekitweka assistant RDC assistant pamwe hari kinana nagumo tukamuha 210 ababona no mahega bagamuzi na ejo ne political scheme poko shejo abubona to kufuchere mu mafidi ngo mu 10 na mukaga mafidi ngo mu 10 na sense to ne marira kuchobo parliament twire nera ngo ba RDC nibinje hatkubagize ngo nibinje babongeraho na assistants wachireba ahabo kubane benda mobilization structure yo kurgad ahishaza employment then abantu baba subduing now nyowe budget ninjirebera 1 hakunshara amashanyarazi budget ninjireba wankororo ruguto rwishikire budget ninjireba waza hirwaro ryo witunkambare nkasanga ho mushaho wa misho nkasanga ho wa mino nkasanga ho abakazi konka hati era center 3 na 4 usanga no mushaho wa misho kasi ndiyo ninkugambira okanze ngo budget ye yonjire hato butube twine only one consultant omuntu omwe nka doctor ali level ya doctor ene doctor general doctor ahere center 4 hato kanjo ti general doctor tumurekere hati ntuza kugeraho specialists nkabanda obwinkama nyangu budget rigire aha trillion 50 ya zari nshanju nibiri specialist ahere center 4 no kurikirize my argument my line of argument nyowe budget nyenda kugikwata mu ngaro nkagihurura kunkugihurura no naza here center 4 habe hariho general doctor yes hati ngenda shango owabakazi wachireba we don't have that number of specialists in Uganda yetware manya no magomborra gutwine why babagura nababagura yakashatura munana tumuka to train a specialist my specialist or consultant now beyond a level of a master rain Honorato they don't have the number we have them we don't have the number okusoma ni individual iwe obwaje kusoma mateka government nyakweli yetware John don't attack someone I'm not chubuza obyaza kusoma mateka kai ne ibyo byabasho very good niwe kwa ile bwasomere ukasomera mahure waje wasoma mateka government nyakwaswi ndetware
abantu bakorwa Rwanda bakaraga South Sudan bakaraga Kenya bakija kandi iki bazibira tuvuye mu manya Uganda si okay briefly echo okuba mwaenda because education is expensive. Wait a moment. How much do you need Mbarara City hano doctor here is 7 million per semester. Mbarara City hano twine emitwara 26 according to you boss, which I doubt. Emitwara 26 y'abantu abakorara muno nimanisa nyo nindora munekera twine abantu emitwaro mukaga ne 13 abakwizamo bakagarakayo tiye emitwaro mukasa plus twine basi atereka kwaburi ni obabemba korofayinga mbara kugicwa site ekaberemere ako bakambaje ngo ene entite kugicwa site ne yetage emitwaro 5 na mshara bashanga ngumbaza kurundana bwa Rwanda kandi twine mukiza gizire twine 26 manya niko hoima ni 11 kandi yoli no gambe ga 5 nawo ndi nkugambera twine bas aba consultants aba na specialists abo kugamba aharufaro yitu they are not more than 8. Professor Kitia neurosurgeon, Marvin Mutakoha urology, Muhindo senior physician Rose Muhindo, we have Nanka senior gynecologist Omuchuba Professor Sanchez. The training a medical specialist, number one, takes a lot of time, takes a lot of resources, can sometimes basimiri kubamba chekora bonka. Now omusomesa argument yego yikwikiriza abana abitu abakuruga omu universities in medicine basimiri kujyo mugamaroro government bakaheba kasara kayirireho kikabasobozesa because come from here ukaja nka London nibakwenda umutwaro gwa dollar per semester. Now honorato na abaine nsobichi yagira mu budget kwere yiyongi nanda shange special nanyi ndi mgira ngo cyakwende ekyo ningo kugira ngo budget kweyongera emihanda yona ya Uganda ebe paved. We have 95,000 kilometers of roads. You can't do that. Budget yongire gukora. Manya budget yongire gukora. Abasomesa ogu omukazi we yakantengere ndigarka abasomesa bakusasura government tubana bahara ba Museveni be civil atataka otakaza and civilized. Uganda is not a civilized country. John, in Uganda twina abantu nobebe mbata twina abantu nobahambe mpunu. Uganda is not a civilized country. Go to Sinjiro. John niyo ninjiro takawa waro kagamba binja akabora mu point. Uganda is a civilized country. At point nehe yuwa abantu bari mu gihugu ndiye ninkubuza now kuba mbuza ni kugaragara abaja mu bunami mutwe. Okay, one at a time honorato to your time one ndakujyango aho byo bintu ndane bipindukireho aba bagiye to kwango endera n'icyo ecyo nanyenda kuhendera naco one nyenda kureba byo bushubuzi ndebe nabyembera y'abantu abo kuba yo government twantu gihakashoro kitu hine kice kitukubantu jetagamo ekitwetagamo n'ecyo one akaguto kabeka kozire karije yeri fida road nako karabizemwe kigureda hata ba magombora no busente tabakigiraki tabakibureba buzire nababemba kore mishara nago no hurangumba banjo kwa katano omukozi wa government akatunga sente zebirabira nabina members ba parliament mbazitunga 2015 konkanoza kwetera muntu hina himpereze kuvugana ba members ba parliament bari yo moto kemwe ba members ba parliament bana basize mu cyabasha ngo simwana ona mazita tugareba echa ekindi bakukinika ninyenda turebe abantu bekwateramo abashubuzi business z'abantu ziriyo nzugo abo kuba projection ninga target yo mushoro emisoro yongiri no shanga kintu cyumwe no kishora nkakana echo nkimanyisa ngo business z'abantu nyendo zaho mbukubo mbarra business za watandikire business oko kubanza kwaza kubo kwa mwenda naba yakomere yagarikire hajyamundi one kabsho bahaza mondizo business it is about continuity wasanga hagire mondizo nkimanyisa ngo yahindura business za Uganda ensonge zinagwa ni 3. Number 1 ni incompetence, number 2 hiring non professionals. Numureta abakwe abanywani nenganzani oriyo nagamba berekere ogwa ariyo nagamba one
tayine business. Are you sure? Umurimo gwayine yo kugambirira kintu cyatine munago umurimo gwo tugumanya iwe. Yes. No, yagera gutinyine business. Kandi complaint on the business. Okay. Management complaint. Betting. Turiyo ntumubuza Johnny iwori yo no gamba nkaba ba RDC abahango. What is your designation? Umurimo gwo no gwo. Okoine na kura ya mate yagwa. Amate oine kura ya mate techero. Sikashobora gamati. Hotel kandi bashagwa kampuzi hotel no jumulonga bine gane ntako mukoro bino buraro burungi aho kurara bine restaurant nungi kutebekanisa breakfast lunch hamwe na supper kandi bine byo kunywa ibyo murembe ibyabucika batebe sime ya 0 mushanju ina ibintu mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga ina ishatu ina ibinana ekaya no buryo mukatwaza kugambe ngo kufunikira program banoga umwaka w'isenti tuyo duhende umudashike emoyoka n'ibintu kushemize n'ibitakushemize turukwendera umwaka w'isenti budget bakozire te yakumuntu wabutosha te kwata kushasha budget bakozire bakirize trillion mwenda defense security bikibiki abantu barwire tibinembazi nagambire sente zucucu muri marwara abantu barwire abashawuni bake aho rata to bushauka batarmu ogwate agamba ya meeting ukireba nikitware imyaka 20 kutraininga abashaho no l'exate special cost ati uzambara university cost yo hera umuntu akaheza university akaba doctor sebor semester miliyoni mushano abakugibasa nabanga umuhenu bakwata trillion mwenda bazagura ki imbundu n'amasasi hati weyebuze wabo ineka wina abana barwire wendeke konko mbo yobuza kubaraguriza no gukora ibintu kubashasha no gura amacumu hati president Museveni ninganye neka ugura amacumu umuntu ayinemo amacumu igana n'ubwana bushatu burwire burukuri wategereza burire kwe mukaza narara hariyo bwana burara hariya ayina amacumu igana yatabaca baryaho bamwecorera ganda amacumu ashatu gatyarize namana nahegeke nyuma y'ikitanda aza kurwana no wategereza iba highs and lows Echo kubanza echongire budget ya defense and security ni misara ya lokadas captain and below barijera ametwarana na 8 ni 15 baje ametwara nkaga ni 2 echo ni kibano cyamanyisa ngo umusirikare waho uriyo najya kutaringo kwa musanzu najya kugendera haskeru retirement ejo na package ne yongera wabera kujya kutunga miliyoni 2 natunga 35 so budget neteko kuyongera automatically kandi ni kinsasa omuntu babeire bakwasize okwebembera security ya district nguwe na amanya ngo umukwetegereza ngo budget ya defense kube yongera na baba bajya gure embundu buri mwana ajya kwata 2 so that logic really na mugambera kara nkomusidi ogu ayisomero tubaraje president. Number 2 budget enu ni tuliyo for the first time in so many years twachebero 30 president atakasingira budget owa Uganda na Kenya nabo eyabo obwene yesterday Ruto cyakozire nabo babatine budget singingiro oireho bo agambire the treasury umuntu bajya gukora addendum bajya gukora supplementary yo kuchendeza 10 trillion Uganda shillings 346 billion Kenya shillings so yit hand president 750 billion kandi hantu musima last year baka 1 trillion was reallocation state house needs ngo 200 billion city parliament ni yavuze mbadira ngo itwe twasara mu kubongera 2 that one is wrong na last year budget nizijya kubaho umahanga gonaga ziriyo na handi ziriyo tuzikukora umuntu wa bulikiro no tekwa gukora entwiga navamanya abagambera abantu mukono bari yo kubagitero mu kifuba bari inzoro wararabo mu center kubagurira hawaraji imwimuke mukore zara abana abo kusobora kwera no kurorera imuko kure government oboreja eije baratizire yebeyiseho akireo biro nyina jangu ndiyo nimbaringa nsima Moses na Honorato etano so eri arjon nabo mene na Moses na Honorato noja mu Honorato na Moses wonu baroya nabo ico bo bagamba ujonu ni kada ko kandi baroya kandi bokucara igambe biso Honorato terera program nyabane mnonga
hati nyewe ninshira kugendera Psalms defumu ebyevugo Zaburi ya Solomon hadi bireke negera ngo ndiyatunguze Zaburi wagete byevugo yatwara manya byo nakunda kugaragarizinga cyitwonka Robert kota ekitabo cyarahanga ekigasamuza ukabyete ibivugo bakwamba bivuga basinzira kwa mukoro wacumura ati iwe bakama banje bari yaha bampereza platform eri izoba John numureba John ariyo munseye ariyo mu planet obana Mars obana Jupiter obana Venus tinkumanya uwe bakamuhereza go kuvaragarayizinga ebyabantu bagamba niyo kutuma dero ngo yegete bivuga kamazima go no mawacera no biha amazima gaheza kwijana gasimura ho buri kimwe nawe nicyo kituriyo tugambira umuntu wabutosha ngo iwe tambara ruguto otugambire budget kuba jongize uruguto ruhindukire narabiyaho ki umukozi wo mushara iwe yebuze kubongize budget omushara gwabaho ecyaha muheru nanye nyenda kongera iraka ryanje hantwiga nyowe ninsima bazire banje omuzeyiruka no mukazi we ite tukakuranta mangu bona abajwaze ba rugabire abo kubenkito bakaba batakoze basa uko twaturiye abana binjo mushaka zarabani 10 konko muroba nashomere bike haine degree yo bushomesa bwa primary hati saye jikakurwara no kutere simungu yarwara ntobantu tanga narabanze kumwihayo azumwirwara nari eriye ryo narukoraguzamo tarukorazamu natekwa kuzomu omurho aba kumureberera baramureberera nawe emberejo tekagumira inko kweli nyowe hato kuturya abakweta nguni okay second class citizens abatari hansi kandi abatari higu itwentwe basa ko kuzomwirwara ronkanye nyo mukazi wanje nakira kuzara arfaro ninchira kuronda specialist sab babiri abo kumuzaho 24/7 hati nyowe nani mbasa kuronda abashaho babiri bo kureberera mukazi wanje ngoshuwe cye amanero sisiraro korre mtwaro 30 agumboro naba nabasa kureto mukazi waha abwacu no kondemi ngo munyihanga twire na korre mermo na shashuro mushoro gwe cyamanero sisiri halo abene sinde zabo bakake kinoni cyamanu wa RCC wa kinoni ineteze bamuzeye Isaac kwikiriza no jango bona bine cyamanu RCC we ntusinga Emmanuel Kamhingo enintornana ba cyamanu RCC babana ko bari kwanya isingiro reka kubazwaje bona abo ba cyamanu bine sente zabo nibajanza bera nakasero bo gumbe muri cyo ba cyamanu RCC tubine sente bine cyamanu RCC wanu cyo gwa za bucha hata yuna abaga musungaro wabare honorato muhanguzi wabare kutahira roya wabare omwami wabare tonawe John kutahira wabare Moses Nwagaba wabare Moses Nwagaba kutahira ntwera kwebaza technical team yitu ntwera kwebaza buri yomwe ayatureba nzagaruka tongera nshongeze rwa mukago rukwija n'abantu bawazi obanganise bindi byona konka mukamayina mani